tekatekano mo go anamiseng ditlhabololo mo setšhabeng. A setlhopha sa Traffic se tswelela ka go etelela pele loko ya ligi ya FNB Premiership morago ga go harasanya sa Chadibe FC 3-1. Motho dumela re ga sa ka thamala le go sa tropo kgolo ga borone ke bitswa Kgomatsego o tukile mme Tshepiso sekolo ke na ranolang ka puo ya diatla. Motho ke itlhakana le go di simolola nna ke bile Original Richardson mme a re di simololle jaana. Lenaneo la go simolodisa matlhabelo a dikoko le le eteletsweng pele ke koporasi ya Mmasebotse kwa kgaolong ya Spedu le gaufi le go wela jaaka a solofetswe go tsena mo tirisong ka kgwedi ya Phukwi monongwaga. Ba Mmasebotse ba ikaelela go fetola mogama wa dikoko le go tlhama mebereko ka matlhabelo a wa masha a tla thabang dikoko di feta sekete ka letsatsi a rutlwa Mosisiska. Tiro ya go aga matlhabelo a dikoko ngwaga o fetileng o simologa le lenaneo la madi a kana ka 2.4 million pula le ne la diega go simolola ka mabaka a letlhoko la madi le ditsamaiso tsa go tlhopha dikhamphani tse di tla dirang tiro eo. Le fa go ntse jalo lephata la lefatshe le temothuo le tlhalosa fa dikgoreletsi tseo di hentswe go setse hela gore dikago tsa matlhabelo a dikoko di goroge go tswa kwa lefatsheng la Afrika Borwa. E ne ya approve ka 2012 mme gore groundbreaking ya yone e ne ya nna ka January 2024 mo gore ke yone nako e leng gore madi ano a na le mo seemong sa gore a ka simolola gore a dirisiwe mme tshologelo ne le gore e tabe e wetse gone ka 2024. Unfortunately ga ka nna yalo ka mabaka a gone gore di-contractors ne ga nna le tsone ditiego hale le hale mme mo nakong ya gampeko ke na le tumelo ya gore e tare ka July ya ka re sologetse project e tabe se se wetse. The abattoir itself it tabe thaba 1500 ka letsatsi mo gorang gore re sologetse gore go mathabelong hela no sira go hira batho ba ka tshwara 10 ile ba thaba and then kana gona le bo security gona le ba phepahatsang hela ya so we look at a number ya 15 people at the most but go mo tlhalosa gore kana this it's a two-way project gona le the processing iling the abattoir berna le go rang ruela kokoteng don't go there re hirile Botswana. So I think all in all we are looking at around 30-40 people all in all ha re simolola. E tla re fa lefelo le setse le bereka solofelo ke gore go nne le nama entsi ya koko go nne le kemonokeng ya barui ba koko mo kgaolong eo le gone go nna le sabe mo go itireleng dijo mo lefatsheng leno. Project e ga se ya mo buirwa hela bao ba ileng gore ba na le dikoko ko ntle ga bobirwa le bone they will still be allowed gore ba ka disa dikoko tsa bona go ta go tlhabiwa teng ka kwano mme ebile ke itse le bao ba ileng gore ke ba jibareki ba tshwana dikolo di patela hela yalo gore sepe se sta bon se tswa ko Mmasebotse kante dikoko tse ntabo di tswa ko e tabe dikoko tsa boleng bo go godimo thata. Poultry business is a risky business. So you go ba hela mo gore re dire ka go tshwanetseng ka teng gore go ntsha madu a siame mela yo tsama sente 1.6 1.5 to 2.6 ngwaga ba ntha 3 million ngwaga ba bedi hela ya tsweletse. So we have two suppliers ba dikukwana mo Botswana which is Ross and Ivans. So ke bona thare terito ba ngantsa le bona bao e re ka mohama wa dikoko o tsenya 1 to 2% mo kgolong ya itsholelo a lefatshe la Botswana. Tiro ya one mo go tlhame mebereko go itirela dijo le gone go tlhabolola magae ke tsela nngwe ya go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno mme ebile go nna le matlhabelo a go ka tokafatsa hela thata itsholelo ka ditsela tse di farologaneng. Mmasebotse, BTV News, Sehope. Motsamaisa dipuisano tsa palamente re dithapelo ke o rapetse a re go botlhokwa gore mapalamente a rotloetse tekatekano mo go anamiseng dithabololo mo setšhabeng. Ha bua mo bothokong jwa phuthego ya Inter-parliamentary Union ya bolekgolo le 50 e simolotseng ka mathatso kwa Uzbekistan ke o rapetse a re jaaka baemedi ba thophilwe ke setšhaba ba tshwanetse ba tshegetsa le go totomatsa puso ya batho ka batho. Phuthego eo ya Inter-parliamentary Union e ha mapalamente go tswa mahatsheng a farologaneng sebaka sa go amogana megopolo ka dikgang tsa sepolotiki mme maloko a lekgotla la SADC a tsena phuthego eo jaana ka maikaelelo a go bua ka lentswe le le lengwe. Ke o rapetse o na le mapalamente a supa gareng ga pone mothusa tona mme Maipelo Mophuting le moeteledipele wa diphathi tsa kganetso ko palamenteng re Dumelang Salishando.
Parliament are assemblies which are elected by the people, and they ought to be workshops of democracy. Maloko a palamente a tlhophiwa ke setšhaba mme ke bone ba rweleng boikarabelo jwa go tsaya ditshwetso ka dikgang tsa itsholelo, tiriso ya madi a setšhaba le go dira melao e itebagantseng le tekatekano ya bong, go nonotsha banana ga mmogo le go netefatsa ga setšhaba se akola meamuso ya lehatshe ka tekatekano. Bridging the gap between the haves and the have-nots, or dealing with the inequalities, that these are implemented. Mookamedi wa National Agricultural Research Institute NARDI, Dr. Charity Gruga, a re go ruta balemi go dira dithoto ka thobo go ka thusa go fokotsa madi a lefatshe leno le a dirisang go reka dithoto kwa ntle fa a bua mo ditshupong tse di neng di tshwerwe ke lekgotla leo ko motseng wa Gakuto. Dr. Gruga o tlhalositse fa lekgotla la NARDI le ikemiseditse go thusa go fokotsa madi a rekang dithoto kwa mafatsheng a sele. A re Tanki Sentso and ke o lebogile ra dipotsane mo bogompieno go tlhalosiwa ga balemi ba metsi a Gakuto, Media le Mahetwe ba se ba rutisitswe ka lenaneo la NARDI la go dira dithoto ka dijalo tsa thobo. Go kaiwa ga ka lenaneo leo balemi ba thathelwa dikitso tsa go dirisa metswako e harologanyeng go thabolola dijo gore di kgone go nna sebaka di sa senyege. Lenaneo leo le thathelela balemi dikitso tse ka tsone ba ka rekisang dithoto tseo kwa mebarakeng go akarediwa le a mahatshe a sele go itshetsa. Maikemisetso a rena re le NARDI ke go ira ditshekatsheko tse di hetolang matshelo a batho e le gore ke ditshekatsheko tse leng gore NARDI aims to develop local communities with modern farming technologies and advanced research that can help with farming and in turn elevate their lives. Tse leng gore Batswana ba ka di dirisa go atolosa temothuo ya bone. Mabele jaaka ba tla bo ba robile jaana ko tshimong one a le a kgona go emelana le luba, a kgona go emelana le letswai ba kgona gore ha ba sena go nna ba dira ska ba dira hela go dira motogo ya ka ha re tlwaetse gore tota Batswana rona bogobe. The initiative aims to help farmers produce different products such as flour from sorghum, which can be used to make cakes and healthy bread. Re ka kgona gore re dire jaanong tse di tshwanang bo di muffin yana ka ne re ntse re dirisa boroto go dira bo di muffin go dira bo di cake. Re ka boa ra tsaya mabele one ra dira di muffin. Mogobi o setse nga go tsela naneo le yo dirang bopi jwa mabele o tlhalosa dingwe tsa dikgwetho tse di ba itsang go godisa dikgwebo tsa bone. Need capital, working capital funds, so that we can secure. Re tlhoka dithuso tsa madi gore re kgone go bona lehelo la kgwebo le madi hela re ka tsamaisang kgwebo ka one. Operate from and also ramp up our production. Lekanana la NARDI ka thuso ya International Fund for Agriculture le simolotse go dira dipatlisiso le ditekeletso tsa temo ya raese ka maikaelelo a go thusa puso go simolola temo ya raese mo Botswana. Ke o lebogela ra dipotsane, Botswana Television. Mthwetso re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Tona wa Banana Lepong mme Lesego Chombo a re tshwaragano ya bana le seabe ka go harologana e botlhokwa hela thata mo go nonotsheng letsholo la go thibela go lwantsha kgokgontsho ya pong. O bile se jaaka na etetse kgolegelo ya molepolole a rutapego ka Jessica Pilane le Tsholofelo Tombale. Mo loetong la gagwe la go lekola magolego kwa kgolegelong ya molepolole le gona go batla go itebaganya le dikgang tsa kgokgontsho ya bong, Tona Chombo o supile fa lephata la gagwe le itemogetse gore go le gontsi fa go tla mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong borre ka bontsi jwa nako ke bona ba anelwa bagolo mo dikgang tseo mme ba nna ba kgapelwa kwa thoko. A re nako e gorogile jaanong ya gore go akarediwe botlhe mo go nyeletseng kgokgontsho ya bong. Ha ke ntse ke rarabolla kgang e ke a go di sheltereng ke bua le bo mme le bana leng ebe ke itemogela gore ha re bua le borre ba dumela gore ba kgapetse ka ga thoko borre ba ke kopanang le bone ba nthalo bot ba re Mechombo nako tse dingwe re batle go bua lona ka gore letako go rona hela le itse gore re ba ira melato ha le itse gore go simolotse yang go re ire melato e ha le itse gore re godile yang ha le itse gore ke dikgwetho dihe tse di irang gore re ire melato e mme ebile tota leng ke le re kopa thuso ya gore ka rarabolla kgang e yang.
e ntse le mo loetong le tona Chombo o bile a nna le nako e fapegileng ya go buisana le badiramelato ba kgokgontsho ya bong ba le bone ba neng ba tlhalosa maitemogelo a bone ka gore keletso ya me ke gone gore tota re bone kgang e go tswa ko moding kgang ya kgokgontsho gore e simololwa ke eng gore re kgone gore re emise ko moding and not just be responsive to it with our structures ke itemogetse go le botlhokwa gore ke te go bona bone ba reng ke ba ira molato go kgonne go bua le borre ba ba rileng ya tona nna ke ne ke a o ira molato mme ebile ke ne ke o irisiwa ke gore ka ke godisweng ka teng ke godile mo kgontshong ke godile ke sa itse gore ke ka dileang le maikuto a me go na le ba e leng gore ba ikotha go na le ba e leng gore ba na le dikakgelo le dikopo tse di harologaneng loeto la ga tona Chombo ga lona go felela fa ka jaana a solofetse go tswelela a lekola dikgolegelo ka go farologana o ne gape a gakolola badiramelato ba fa ba santse ba na le botshelo kwa ntle ga kgolegelo go tshwara meletlo e mo go yone badiragatsi ba monogae ka go farologanya ba fiwang sebaka sa go ka diragatsa ke yone monyetla wa go ribolola le go ema nokeng bodiragatsi jwa monogae se se builwe ke morulaganyi wa moletlo wa Soul Philip Music Festival Franco Lesokwane jaaka maitiso ao a ne a tshwerwe maabane kwa Kumakwane e le ngwaga wa bone a ntse a le teng a re utlweletse class Maitiso a Soul Philip a nang le dingwaga tse 4 a ntse a tshegediwang a tla jana ka maikaelelo a go godisa mogama bodiragatsi monogae le fa go ntse jalo a tlhalosiwa fa a thusa go ribolola ditalente tsa badiragatsi go thama mebereko le gone go tsisa popagano magareng ga setšhaba le badiragatsi ke event e leng gore tsenya di-artisti tsa Botswana 100% ha re tse ko ntle maikelo ke go le ka go bontsha batho gore re le Batswana re ka kgona go tlatsa mafelo a matona a tshwana le felo lonele go sa nne le motsenela di-show tse dintsi yana they unite people people are so happy also myself I'm so excited re itumetse re le Batswana re itumetse tota re feela gore we are so refreshed ke di-show tse dintsi yana di-artist ka botsone ke batho ba unitang batho ke latela gore e tsholetsa matsholo a rena di-artist kore go tswa ka upcoming yo latelang until the legends ga o ka lebela ya categorize yone and ga e thaole but ha ro lebele tšhaba e tangha e dira gore le bone ba kota se le o latelo go godimo o no ntse o tsosa se rodumo kana o ntse o le legend basha ba go bona ha o upcoming ba ile gone ba go bonang ba go supporta ba go tsholetsa bangwe ba badiragatsi ba ba santseng ba gathoga ba supile fa go nna le sebaka sa go diragatsa kwa maitisong a Soul Philip go ba tisa mokong mo letong la bone la bodiragatsi bona shoe ha ke tsenelela ke bona gore ke a gola ke ntse ke gola le yone re tsamaya mo lekgetho la bofo ke edition 4 ya gompieno so e godile gompieno ga go tshwanela setie batho ba tiile ba le bantsi re le batoto tota re le badiragatsi ba mo gae re bo re bua sebaka sa go takwano mme bile go sena artist pe ya motswakwa eha go supa jalo gore re le Batswana re eme ka dinao mo kganya bodiragatsi gore re supa gona gore re ka kgona tota mo kganya bodiragatsi Morulaganyi wa maitiso a re Lesokwane o kopile badiragatsi ba monogae go nna seopo sengwe fa go tsena mo dikganyeng tsa bodiragatsi a tlhalosa fa seo se ka thusa go godisa mogama o monogae Lizzy Class BTV News Kumakwane Mothoitshware Thudumela tsa mahatshe a sele tonakgolo wa United Kingdom Keir Starmer o ipaakanyetsa seemo sa tshoganetso go ema nokeng madirelo a lehatshe la gabo morago ga gore Tona wa America Donald Trump a supe maikaelelo a go oketsa makgetho a dithoto tse di yang ko lehatsheng leo tonakgolo Starmer o tla arola maikaelelo a bone a go thusa dikgwebo tsa bone tse di taamiwang ke koketsego ya 10% ya makgetho a dithoto tse di yang kwa America le 25% le lekgetho la dikoloi tse di tswang konte la United Kingdom le solehetswe go amogela ka go bulegelana ga mahatshe go ntseng go ta kwa bokhutong morago ga gore Tona Trump a oketse makgetho mo go bakileng thakathakano mo mohameng wa dikgwebo mahatshe a UK a re ba ikaelela go bopa sešwa ditirisano le mahatshe a mangwe jaaka India le Australia a itsholelo ya bone e golang ka lepelo le le go godimo tonakgolo wa pele wa UK David Cameron le ene o supile ha sa itumelela diphetogo tsa makgetho mme a kopa Britain go tswelela le itsetsepetse Motho e tshwere tana mare di tshwere gone hong re be re tswelela le sa metshameko le city ke a gakwa
tla ke go leboga kgaitsedi a ke ga mmogo le wena morwa Reginald go re be le re neetse pego eo ya dikgang tsa Setswana tsa nako eno molotsene o sa tshwang go utlwa ra jalo gore sebaka ke sa dikgang tsa go tsa metshameko mme a re di simolole jaana mo motshamekong wa cricket wa kgaisano ya nasiwa Southern Africa Academies Series 2025 o neng wa akaretsa makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 11 setlhopha sa Cubs se fentse sa elite go ikgapela dintlha tsa botlhokwa jaaka ditlhopha tseo di ne di kopane kwa mabaleng a Broadest Primary School mono ga borone tshegofatso malepa o tshwere dintlha setlhopha sa Cubs se nang le batshameki ba le bantsi ba ne ba ikgaogantse ka ditlhopha tse pedi e bong sa Cubs le sa elite go gaisana mo kgaisanong fela setlhopha sa Captain Van Willen Cortez sa elite sa fenya toss mme ba itlhophela go simolla motshameko ba beta ko ba neng ba kwadisa 81 runs all out mo 20 overs makawana a Cubs ba ne ba nna le namane e tona ya tiro ya go lelekana le ketapele ya elite mme ba kgona go berekela mo nakong ba kwadisa 82 runs in 15 overs go netefatsa gore ba fenya motshameko o le go tsaya dintlha tse pedi. I think we played well. Especially the bowling, we put pressure. Ke tsaya gore re tshamekile sentle bogolo jang ka go kolopa dikgwele re tsenye kgatelelo ka go beta mme ke tsaya gore mo tsatsing leno nna le Harry re dirile botoka thata fa re ka kolopa dikgwele sentle re ka dira botoka fela thata re se mo kgatelelong. The batting was more because the bowlers put pressure on us at first and yeah, I think the team played very well. Struggle to film. Re tshamekile sentle ka letsogang le le ga godimo mo go kolopeng dikgwele le go beta mme ke solofela gore re ta dira botoka nako e tlang ga ra kgona go beta jaaka ga le gompieno mo go nne le sabe mo tategelong ya rona mme fa re ka baakanya go kolopa dikgwele le go bitsa dikgwele go ka re thusa go fenya metshameko mo nakong e tlang. On the batting, yes, we can work on those a little bit. Kgaisano ke nngwe ya maiteko a botsamaisi jwa motshameko wa cricket wa go tlhabolola motshameko o go tswa go moding tshegofatso malepa Btv Sport ga borone. Bejana fartsa mo tsa cricket re tsena mo tsa kgwele ya dinao setlhopha sa VTM se tsweletse ka maiteko a go halola selepe sa magagane jaaka se ne se padimola sa security systems ka dino tse tharo go lefelo mo tsatsing la maabane mo motshameko wa league ya FNB Premiership o neng o tshwaretse kwa lebale la VTM Arena dino tseo di tsene ka Edwin Ntoyiwa ke sao ba ka ramotswedi fa ya boraro e tsene ka Xolani Molawa a jana re bone matlhasedi a motshameko bone ka motsamao ke tlile gona gore a mme e tlile mola mo nagaetso. It is controversial to call o lebeletse ka mo e le gore go diragetse ka teng moipolai tsala mo go mogorosi ba ile jaanong ka go molawa dithwane bana a ba mo gagola le ka ba la ga ramotshwaedi bona ya go nna ya bobedi ka tatelano ya bobedi ya VTM netehata jalo gore 3 points o tloka sala ka kono mo ga mononyane sebaka ka nna sa bone VTM a re bone fa moipolai o feditse le bone Ronald moipolai tota ke le ke bara jalo la ga molawa khotsa go bankeng. We need to be stronger. We don't need to look down and be hard on ourselves. There are still a lot of games to play. And when you look at our last 5, there are games that if you believe more, you can still get something. But we'll go back and regroup and let's see what happens on Wednesday. The win against Santos motivated us going into this game, and the way they expressed themselves and also the effort that they had to put in, the substitutes that we had to put in as well, it was marvelous. And also, like I told you, we have never won in this match this year, so it is a blessing to us. Merenzele mogotsa le ya FNB Premiership setlhopha sa Traffic se tsweletse ka go itshetlela mamaemong a kwa godimo mo setlhoeng sa loko jaaka se ne se padimola tota sa Chadibe FC ka dino tse tharo go lefela mo motshamekong wa FNB Premiership o no tshamekela go lebale la Obet Itani Chilume kwa Francistown ka bokhutlo jwa beke a re utlwe karabo sebele.
Mo karolong ya ntlha ya motshameko, Mmasebotse boys ba bo ba tsere taolo ya motshameko fa sa tshadibe sone se sireletsa se sa tswa go sireletsa. Ditlhaselo tsa trafiki tsa ba tswela mosola ka botsile ke ba ikanye a neela trafiki ketapele ya nno mo motsotsong wa bo 43. Ya re go setse metsotso e le mebedi pele ditlhopha di ya boikhutsong, amogelang reetsang a nosetsa trafiki nno ya bobedi. Go menogeng koo, ditlhopha tsa tla di tsholeditse dikausu ba tsomana le dinno mme ba retelelwa. Mo motsotsong wa bo 74, trafiki ya nosa ya boraro ka thago ya ga Theosha Dikong go isa motshameko kwa bokhutlong ka nno tse 3 go lefela la Tshadibe. We came into it knowing fully well that once we get the first goal, the opponent will put their heads down. They've been losing games, and it's a game also we didn't need to play many passes at the back. It's a game we re tsile re itse gore fa re ka nosa ya ntlha setlhopha sa Tshadibe se tla tsholetsa mosepele ka bantse ba latlhegelwa ke metshameko. Ke itumelela gore ntswa re latlhegetswe ke ditshono di le mmalwa re kgonne go oketsa dinno tsa rona. The first half we had so many chances, but the plan worked. It was a game whereby we wanted to increase our goal difference, and we managed to do that. It was a tough match. We played well in the first 40 minutes. We were just unfortunate to concede 2 goals in the last 2 minutes of the 45 minutes of the first half. We are going back to the drawing board, and we are going to be looking at the mental alertness. E ne e le motshameko o thata, re tshamekile sentle mo karolong ya ntlha, mme ra retelelwa ke go bona maduo a re neng re a batla. Re ya go tswelela ka go ikgata motlhala ka ke ithutile go lo mmalwa mo motshamekong o neng re solofetse go dira sente. We've lost a derby where we thought maybe we were going to play better. Those guys, they had their chances. We also had ours, but they buried their chances. Our guys were just shy in scoring goals. Seo se raya gore Mmasebotse boys ba kgonne go ikukwanyetsa dintlha di le 45 go ba baya ko maemong a ntlha fa sa Tshadibe se le mo go a 15 ka dintlha tsa palo eo. Karabo Sebili, BTV Sport, Francistown. Khaisano ya FNB Premiership e tseisa mmanya e khatlisa ka ha tsamang e rreloga ka teratla be re lebeletse go bona le go tsenya matlho mo go tsone gore ke mang we tla reng go pheletsong ga bele mampodi wa khaisano eo mo tsona tsotsana go eno di khantsa rona duela ka tsela entseng jalo a ke le mogemo rwa re tshepiso sekolo yo ana nga di ranola ka puo ya diatla se dingwe tse di tla latelang ka tsana go ya e roba bobedi me tsone di tla go yana ka puo ya Seesemane nna le rona. The fact that our HRDC theme this year was celebrating a very important area of study, the technical, vocational education and training sector, which in many ways has been perhaps under